Some catcher say yenche, so share yamwache, una fane dican wo share yamwache, ya de Cassiane, Cranshansam no aquaco good year do sono, the one crata abekayan sane online stories so ya de bro, shannon see a pet a good year some ebeba, Professor Yakrado de Bebro, na fe health tips and also ya de aba, shannon so say wiki moon depression, a home como and a yedi. I was a pencil or ne, dum to ni Cassia Barqua, so 20 mana was see a goo. Or Mambuatman so ebedi enkomo na fiase midika ho na pensempense mu so ato so eno ne bedwam na shows wo Adom TV de bekoso a ewo ho nti se wo free fie de radin fa onko join your live or Facebook/Adom TV wo call offices baby abeko bia na Go TV a channel no benya yen ewo 119 na DSTV channel no so ye share 280 Bismarck memo akwaba na bia boko de oh nyame adom already na me koya betimi adi oh yes as antiman point pele say me demonstrate o demonstrate wo ye bibi ho de nyasa wo tinka ha na wo to mani me demonstrate I just say emrante na jimatu mabawa na jimatu mebunu ene tamechi because ye ne hia sakraye wona bidi akonya no so say members of parliament no unfortunate for us wo hwe ye be no wo hwe ye be in the next few years to come few years ye will years into few near so that's so Adom TV you be calling me say honorable pacho ya bompa ye nkwane ya afanchi akoma asantima mpo adehye nyina anopanya menhire no nkoso nye kese nchia kese so koma ye hene da sebre osebonsu ya otosumienu yo ene hima papa bi na ajakoma difie ya onso tosumi na nanu ye chiamo ene anope efia anope nyen papa so prophet pokusi apia ye nwen ne twem komo no amien sesi fam se nu ahwefo be kaya me fa nko anura but baby am pese ye digina ne say ubo ni din say prophet mamo mayense awrade din ma yen pese me hu da me pese me use de ma a whole prophet. And I say a better title, a mere title, be uncle for fat woman so. Her one cassa penny moon, minimu, or nana me say, or penny moon dear, never be a sorry I would down no, a sorry mesh so was see. Now, prophet, sir, Dowdy, so any pebia, cacasebia, coffee should be a normal coffee was a prophet at Dowding, as so come sheni. Now, wow, Cassamo, would you two more draw down or pirate hair so dear send out to Fufumu. Now the two must say son Adom TV, Adom FM. Ye feed ye kesi sunti. And I walk asa. Na penny wani mua. Anyone him tia. Nent wo utimi bedi tro. Ebe enkagumu ya kana say intuition. Asema emfa wo baby. No watimi akasama me kra interview na kwesi ye na forma so me say Ninipa watimi akasa waka asem wosoda ye nyame asoda ye na within Friday to Sunday na radio atimi asesa ne memu a titan wo wiem ama ye hu hwenye ye wo de ne dane ye ne de ye hu hwenye ye papa ehe na oda sesi ehe na wo hwe ye enye fe kwa deceive viewers pa sa asem ko kan wontum na nya ona aka sanya wa sa wo ko kan de wo ba bia de ye refer to ye boma wutie ye ema wuji tumu enti uma ahokwa ahomache enti se ye frɛ wo be mapa wantimi anda na hwore be kasa ye na anya we papa ti wa wo free phone no so na wo kɔ ye na akra na wa adwene ye osei eno na ye mi se fia ye bo video no mpre nu wa wonim se nya wo na wogina so and pasi enya so wogina so je say wo make emphasis no kyerɛ se ono na aka asɛm no ama empanifo hu no ehokra na ma asem no eye yi ka ram say wo da ye sunsun empanifo hu bi wo ma so me da ya enu empanifo hu no bai siremwa manipa ene wa dwene kwa kwa ye peche say ayi bisa ba mi ankrofo na bompa ye mu odin papa munya very careful what na nyame na mudi ni di agrosa no o ma sori man sese fo mo o ma wiase nyina we bede na akra na wo mu ntie awrade no Omo betimi age dia aba nyame fi we nyame pa na musi na twetwe che se enye wa
enya wo se bi sofo se wan so te wo ne so e je so wonte ne eno so ya tesa no bisi ya boni prenu papa wo gina so ne bo ade ni prenu wa gia tuma ma be kan asem se ne wa na aka asem se afi efrifia dai ba no ewie mu asesa ti se ya control se ya no chechira to obi tirim wa akoko ni maame no ne maame ayaka no ne papa ayaka se ya adwen kese na mo de temam unfortunate papa so for na pe de first they can say come o ye nyame ni pa because reho so e tro kese pa na wodi ate say ni kwase e fa prophet cry so na sade we ba wa nya de mamo me ye nyame sa Erade na mudi na mudi abrota. Debi. Na he fa no akwoti se kramu wa ba hwe. Mudi nyame di abro. Aka ye. Eno so we de ni ambo de nyame de no. Na mu fa nchemena na me so me kan bi wo ba bi na me ka se no nti we de moda wo ma me fancy ha. We de wa dia tuma be kirekire mu se eye wa wasem. Na no so da so aye politics. Na fia mada so da ya. Se ya mo ankyere okra via ga different no ene e wo na so no me kasa enti ene mo asema ere osofo enye wanya enye we so konyame na wo se nyame wo bone fache wo se wa so ma bone fache na wo se wa ka wo busu akra so bone fache ko so gwamani mu ase wo ma nyame nsa na da so na manfo kwesen no se enyo no ani mfonyi kran ke to so mo bia hu sofo kra wo ye ma enye sa enye prophet ni trosa na wemponi o na ne enkom be na abese obi beje hu enya saade no kura exam fatal enya sa emeji obi shan wa kede to so meji obi shan wati obi na so na dai wa ko kan de oba bia eye different se bi abo ade a chiro mpreni so fu se bi wa wo voice eno so adane ami a chechire ye hu hwe ye ne se ne ni asesa Okay, ntino my young head bonkrata ba yenko adomonline.com ti eno ha say Alan's boy react to outcome of superdelegate conference na wo mo tu wie ye no wo mo ebobo hu didi hu nkomo nti ba adomonline.com eno so ewo ho afa local news no ye Adom TV esukodo Independence Square in disarray oba hu foni nyina so edede ni mo ha no mo say kama pa na politics mo so say what these and Ashanti MPP constituency chairman have to say about the superdelegate conference and also obemu asheda ne ready emu ensem New Patriotic Party amanyoko no say Kufuado must demand the resignation of North-East Minister Kojopoku no so kaseng entertainment and so from catchy choruses to acrobatic feats week 7 of Adom TV Adom SI and so Adom TV's the darling factor kwasi da bia na ye de ahyehyɛ so de amount so ani so ka kire your talent will grow more na sabeye but true programs be to say ye hu wo mo to bo hu adache wa be yadum tuni sa nti adomonline.com nsam eno Daily Guide Mahama pokes into NPP affairs. Nana launches planting for food and job creation phase 2. Bugri Nabu's bombshell I recorded IGP tape. Tisam komodi na bae no. Osi ne oso bie ni wa eye doctored. E bie ni wa ye fake komodi bie oso bia no na bo pa eme record ye. No wie so de koma amampani. So je chiam yanim osina we di wasumu a well tenye sem na be ka chito ma defend no person koma mpani ho evidence ka waso tumi ko mpani nko enkototo papa so te no koma mpani mo be ka ani o NPP NEC decides last position runoff. NHIA gets $27 million World Bank boost. Daily Guide. NHIA. Authority no. Daily Graphic. Government launches planting for food and job creation phase 2. Initiative focuses on affordable, timely credit. Controller freezes SITAC members' salaries. Leaked tape on IGP's removal. Tape is authentic. Contains my voice. Bugri Nabu reveals. Adenimo Ejako ready for runoff. Best farmer advises youth to embrace agric business. Daily Graphic.
ya na besmaka say mane di ubo share so na be reflect wo consistency nti ha na de ebesie edi no ya fia amankwa tamaklo mene kwasinsia ye ko Professor Yike Wallace eto